Evo ljudi, Mistrali, prvi put zvanično da se vide da su tu među nama. Ovo je sistem koji služi za lansiranje sa zemlje, a kako znamo bit će vjerojatno implementirani na neko vozilo tipa Passars za lansiranje u pokretu, a ovo su sistemi koji će lansirati sa zemlje. Eto, napokon su stigli. Ko bi rekao Mistral, a? Ma, ništa posebno. Uživo. Malo je gužva ovdje, ali šta da radimo? Ovdje sada možemo vidjeti jedan Mistral koji je montiran na sam lanser. Transportna avijacija, helikoptere do daljine preko 7000 metara, lovačka avijacija na daljinama preko 6000 metara, možda gađe besplatne letelice, podzvučne i nadzvučne rakete i taktičke besplatne letelice, aviobombe, male, samovođene do daljina 5 km. Može sve što zahvati praktično glava koja je vrhunska, jedna od najboljih na svetu, sve što zahvati može da uništi. Ima malu boju glavu 3 kg i ogromnu verovatnoću uništenja cilja preko 96%. Eto, možete otprilike čuti sve. Veliko verovatnoće i direktno pokret. Brzina maksimalno 930 metara u sekundu, nakon aktivne faze kasnije se svakako. Eto, to su naši Mistrali. Ovako izgleda na originalnoj raketi, ovo je za obuku. Ovo čovjek izvršio preko 100 gađanja školskom raketom. Znači imamo trojicu vrhunski obučenih ljudi sa Passarsa da gađaju i krenula obuka sa MMP-om. Znači ide samo u terenu kozu, odnosno tu? Ne znam, tačno, ja sam sa VT-a, radim razvoj sredstva i ljudi koji je našto. Otprilike ovo su svi zvanični podaci vezani za Mistral 3+. I'm the girl that they don't talk about quiet.